سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ez جوارە پێشکەشکن دە دەستپێکەدا گرنگترین سەرنوچە. شاندێک ji komîta nivîzgeha peywendiyên derve ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê berêxwe dide Amerîkayê da ku bi Wezareta Derve re bicive. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê dibêje PYD 4 ji derbederên Efrînê ra destî rejîma Esed kiriye. Li gundewarê bajarê Hesekê navendeke tenduristî hate armançkirin û ziyan bi tenê madî bûn. Şer û pevçûn û armançkirina gundewarê Idlibê ji aliyê rejîma Esed û Rûsyayê ve berdewam in. Dobara slav. Şandek ji komîta peywendiyên derve ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê seredana Washington dike û bi Wezareta Derve ya Amerîkayê re dicive. Ji dereke taybet ji dezgeha Arkêra ragihand ku şanda peywendiyên derve ya Anekesê bi serokatiya serokê komîteyê Kemiran Haco îro sibehê ji Hewlêrê berêxwe da Washington da ku bi Wezareta Derve ya Amerîkayê re bicive. Ji derê herwa got ku şanda Anekesê wê bi berpirsên Wezareta Derve ya Amerîkayê re derbarê dawîn pêşateyên rewşa Sûriyê û navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê bicive. Nûneretiya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Herêma Kurdistanê civîna xwe ya normal li navenda xwe li dar xist. Di civînê de her yek ji Kemiran Haco, serokê nivîzgeha peywendiyên derve ya Anekesê û endamên nûneretiyê amade bûn. Piştî rawestandina xuleke bêdeng, rewşa siyasî ya giştî û ya Kurdî bi taybetî û derencamên seredana şanda nivîzgeha peywendiyên derve ya Anekesê bû Rûsya hate gengeşekirin. Herwiha sedemên seredana nivîzgehê ji Amerîka re û xişteya seredanên xwe ji bo welatên Ewropî hatin gotûbêjkirin. Laliyekî din mijara Herêma Aram li Rojavayê Kurdistanê û pêşhateyên dawiyê li ser asta parêzgeha Idlibê û metirsiyên armançkirina rejîm û Rûsyê ji herêmên Bakurê Sûriyê hatin amajekirin. Di dawiya civîna nûneretiya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê, rewş û çalakiyên nûneretiyê di demên bêde û dîtina çareyên guncav ji bo penaberên Sûriyê re hatin gengeşekirin. Wekû cîbîcîkirinekê ji derencamên civîna nûneretiya Anekesê, şandek ji nûneretiyê seredana kampên daraşekran û kewr û guskê yên penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê kir. Da ku rewşa kampê û daxwazên penaberan ji nizîk ve bişopînin. Şanda Anekesê ji serokê nûneretiya Anekesê Kerîm Mîranî û her yek ji endamên nûneretiyê Nawaf Reşîd, Berzan Mir'î, Raman Milla pêk dihat û li gel rêveberê kampa daraşekran û efserên asayîşê herwiha rêveber û efserên asayîş û polîsa navçeya daraşekran civiyan. Di civînê de şandê behsa rewş û daxwazên penaberan û êş û azarên wan kir, herwiha behsa dîtina mîkanîzmên derbazkirina rêgiriyên yên ku têne pîşiya penaberan hate kirin. Di çarçoveya beşdariyê di bultena Arkê de Fuad Elîko endamê komîta siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye ragihand ku rêkeftina Amerîkî û Tirkî derbarê avakirina navçeyê aram yek ji sedemên sereke yên nakokiyên Rûsya û Amerîka ne. Te jî got yanî ev tê piştî Amerîka û Tirkî di mesela rojhilata Ferêtê û Herêma Aram de gihaştin hinek peymana. Belkî mesela Herêma Aram ne ew gelek sedema herî asasî bû. Lê sedema asasî metirsiyê Rûsa hene wek daxuyaniyê a Amerîkiya û Tirkiyeyê ennu em hevalbendê hebin û hewqa sal em helîfê hebin û divê em helaqatê xwe siyasî xurt bikin û divê em helaqatê xwe aborî pirî fire bikin. Ev xalana Rûsya dihise ge Tirkî nema wek hevî dinere li vê meselê. Dihise Tirkî vegeriya dîsa bi giranî cem Amerîka. Di vê dera de sîraek hebû di navbêna Amerîka û Rûsya de, yani Rûsya dixwest
قال لك نرمایه ترکیر بکشینه بو کاربه هرگه نزیکی وی ببه بوی قدرجی دوری امریکا دکبه وک هندزانن پیمانا وقتا سوتشي تشيبو يعني روسيا د موقعي سركفتي دبو بشتي حلبة أسيتانا تشيبو فتركي وقت دبي دخست بأقل الخسائر دركفش ذي مسألة سرگی لاوروف وزیر درve روسیا گفل ترکیه خوارن و هوشیاری دا ترکیه گوت که روسیا و به تندی برصفه هر دستریجه که بده و بطایبت اگر بنگهن لشکری یه روسیا لحلب و باکوری روژاوه سوریه ورنه آرمانج کرن. پشتی بلافبونا نوچایا کول باجاروک نبله باکور حلب چکدارن رژیم 4 دربدرین عفرین روژاوه کردستان رواندنه و الهمبر سربسبردان وان بانگا 4000 دلار امریکی کریه رخصنا کما فی مروفان دازانین کوچکدارین پیده او 4 دربدرین عفرین رواندنه و پشتره رادستی رژیم اسد کرنه. رخصنا ما فی مروفان لعفرین در راپورتک خود ده راگهاند که هر یک جه خلوصی محمد جنافچه راجو، عبدالرحمن رجب شواق جگند حمامه جندریسه، عزو خالد رشید جنافچه ماباتا و محمد احمد خلیل جنافچه شیه جبریا 2 حیوان رواندنه و پشتره رادستی رژیم اسد کرنه. درباره صدمان رخصتن دازانین که هر 4 ولاتی لهمبر بریارا لشکر کرنا پید جزاروکن وان را راوسیانه و بانگا وگراندن زاروکن خواه کرنه. جبلی ویاکی هزر دکرن که بری خواه بدن هر دو باجروکن نبلو زهرای دا که وگرن سرمال و ملکن خواه لعفرین روژاوای کردستانه. رخصتن هر وها دازانین که پشتی کوچکدارین پید زاروکن وان وگراندن او هر 4 ولاتی نوبوری رواندن و را دستی چکدارین اولکاری رژیم سوریه کر که دستپیک ده جبو شاخ اولکاری لشکری هاتن رادست کرن پشتره جبو اولکاری سیاسی یا حلب هاتن وگوهستن. رخصنا نافبوری تکذکر که نوچه بشیوه که بروواجی هاتا بلاف کرن که اولاتی جالی چکدارین شیعی نبلو زهرای و هاتن رواندن دا که پیده خوش مجار وان بشو. درباره روشا کامپین دربدرین عفرین روژاوه کردستان جدر آنی زمان کشبر تکچونا روشه و بربلافبونا نخوشیان دنا و زاروکان و هلمتین رواندنا جوانان و وکرنا خولین چسپاندنا هزر رامان خواه دسرین وان جوانان ده هروها چاندنا ماینان دربدرین عفرینه به چه اوایی به هول ددن وگرن عفرینه یان جی بری خواه بدن باجار حلبه. بله تماشاوان هجا اف راپورت یا عفرینه بو لی راپورتا سرگی لاوروف اگر آمده یا هفکاری ما جمارا نمایش بکن. پشتی درباسبونا ناکوکیان نبرا ترکیه و روسیه ده. روسیا هجداری دا ترکیه و گوت اگر سربازین روسی پارزگاه حلبه و باکور روژاوای سوریه ورنا آرمانج کرن روسیا و بتوندی برسوه بده. بریا درو جان ترکیه کاروان کلشکری شانده پارزگاه ادلبه بریکو او کاروان لشکری بگه جه آرمانج بالا فرنشچارین رژیم اسد به پشتوانی روسیه او کاروان لشکری ترکیه آرمانج کرده انجام ده کشتی و بریندار کتن و ترکیه وکه برسو او کارودان روسیا ببین پیکرین جره کفتنین نابرا روسیا و ترکیه ده بناف کر و تاوی ترکیه که روسیا آگهدار کر جه در باسبونا کاروانا لشکری لی روسیا گوهنه دا آگهداریا ترکیه و او کاروان آرمانج کر و ریل پیشیا پیش وچونا کاروانا لشکری گرته و ترکیه تکس کر که تو گوهرتنه دا آوا کرنا خالا چافدریه یا نهان لی ادلبینا که سرگی لاوروف وزیر درو روسیه گفل ترکیه خوارن و هجداری دا ترکیه و گوت که روسیه و بتوندی برسوا هر دست دریجیه که بده و بتایبتی اگر بنگهن لشکرین روسیا لحلب و باکور روش آوای سوریه ورنا آرماج کرن. شروفکاران اشکره کرن که کفتنا ترکیه امریکی درباری آوا کرنا نافچه آرام لروش حالات چمی فراته دربایه که بهیز بوجبو روسیا جبر که اوری کفتن به روشکاریا روسی هاته کرن و روسیه با آرمانج کرنا کاروانا لشکریا ترکی دریا رژیم اسد و نرازیبونا خوشره کفتنی داخویا کرن. هروهاش روکاران گود که روسیا با آرمانج کرنا کاروانا لشکریا ترکی هجداری دا ترکیه او نامه گهاندن ترکیه که ادلب هیلا سوره و دو بکه بن کنترول رژیم اسد و کش روکار تکز دکن هف پیمانی ولاتین گرانتور جروشا سوریه را بر ولاوازبون و هرفاندنه دچه. جدارین خوجهی جناوا گندوار ادلب راگهاندن کونها رژیم اسد و روسیا حولا کنترل کرنا ریا نافبرا شام و حلب لباشور گندوار ادلب دکه وجبو في چنده ایریش لروجهالات اوتوستراد گورتور دکه.
بالافرن شاریên rejima Esed û Rûsyê di armançkirina deverên li rojhilatê otostrada navdewletî Angoriya navbera Şam û Helebê de li rojhilatê gundewarê Idlibê berdewam in û bi tundî wê deverê bombebaran dike. Li gorî çalakbanan ragihandine ku çekdarên rejima Esed û balafirên şaryên Rûsî bajarokên Tilnems, Cercenaz, Dêr Şerqî, Me'eretün Nu'man li gundewarê Idlibê bombebaran kirin ku di encama wan êrîşan de du welatiyên sivîl hatin kuştin li gel birîndarbûna hejmarek kesên din. Heman çalakbanan dane xuya kirin ku gûrkirina êrîşên rejîm û Rûsyê li ser rojhilatê otostrad tê piştî pêşveçûnên mezin yên rejîmê li deverên li başûrê gundewarê Idlibê bi taybetî pêşveçûnên wan berev bajarê Xan Şêxûn û dorpêçkirina wê ji bajar û bajarokên li gundewarê Hemayê. Wekû çalakbanan dane diyar kirin ku hin nûçe hatine belavkirin derbarî derbasbûna rejîma Esed ji bajarê Xan Şêxûn re. Lê tanha rejîm derbasî Xan Şêxûn nebûye lê tenê deverên li derdora wê kontrol kiriye. Çekdarên rejîmê hewl didin ku riya navbera Şam û Helebê jî kontrol bikin. Herê li gorî jêderên xwecehî da nezanîn ku balafirên şeryên Rûsî jî ji aliyê xwe ve her du gundên Etteh û Bsîda herûha Tehtana û Cercenaz bi tundî bombebaran kirin. Herûha çekdarên rejîmê jî yên li Lasqiyê bi çend mûşekekî bajarokê Bidama û gundê Ennaciyê li başûrê gundewarê Idlibê kirina armanc serbarî avîtina hejmarek bermîlên teqîner li ser gundê Kefirsicnê ku di encamê de hejmareke qurbanî navbera kuştî û birîndar ketin. Wezîrê Derve Rûsya eşkere kir ku leşkerên wan li gel rejîma Esed beşdarî di şerê Idlibê li bakurê Sûriyê kirine û hêzên wan li devera kêmkirina asta şer li Idlibê heye. Welatê Rûsyê bi eşkere beşdariya leşkerên xwe di şerê ku li gundewarê Idlibê navbera rejîma Esed û grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyê de têne rûdan ragihand û got ku leşkerên Rûsî li gel hêzên rejîmê şerê grûpên çekdar dikin. Di Kongrekê Rojnamavanî de doh sêşemê Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsyê eşkere kir ku li bajarê Idlibê li bakurê Sûriyê hêzên Rûsî hene û li wê deverê bi cîbûne û Rûsyê rewşê ji nêzik ve dişopîne. Lavrov herûha got ku Rûsyê ne tenê rewşê dişopîne lê belê hêza meya leşkerî jî li devera kêmkirina astê şer li Idlibê heye. Herê divê derbarê de wezîrê derveyê Rûsyê da zanîn jî ku Rûsyê welatê Tirkiye agedar kiriye ku ew ê bersiva egera pêkanîna her êrîşeke terorîstî li bajarê Idlibê gundewarên wê bidin û wê bersiva wan tund be. Serbar jî kir ku ev zêdetirî salekê û istifzazatên bi vê rengî rû didin û êdî ew qet vê yekê qebûl nakin. Ev daxuyaniya Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsyê hevdemî kontrolkirina rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê ji hin bajar û bajarokên li derdora bajarê Xan Şêxûn re li gundewarê Idlibê tê. Pêşedemeke Emmanuel Macron serokê Fransa daxwaz ji hevşanê xwe yê Rûsî Vladimir Putin kiribû ku pabendiyê bi agirbesta rawestandina şer li bakurê Sûriyê bike ku ev yek bû sedema durustbûna nakûkiyê navbera her du serokan de derbarî rewşa Sûriye û mafê mirovan. Ji destpêka sibata borîva û rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê operasyona xwe ya leşkerî li ser deverên cuda cuda li bakurê Sûriyê encam dide ku heta niha ew proseya leşkerî berdewam e. Rojane rejîm ji aliyekî û balafirên şeryên Rûsî ji aliyekî din ve bajar û bajarokên li her du gundewarên Idlib û Hemayê armanc dikin. Ku di encama wan êrîşan de rojane qurbanî navbera kuştî û birîndar dikevin. Serbarî durustbûna pêla derbederiyê ji aliyê xelkê deverê ve ku heta niha bi sedê hezaran sivîl dev ji mal û milkên xwe berdan û berev deverên sînorî ve diçin. Belê temaşevan hêja li ser mijara Idlibê û pêşhateyên dawî ez ê berê xwe bidin berêz Yaser Elferhan endamê desteya siyasî ya hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê dem baş berêz Yaser. Pirsa min ew e ku ketina Xan Şêxûn desteserkirina rejîmê ji rêya sereke ya navbera Şamê û Helebê de wê çawa bandorê li ser rola opozisyona Sûriyê li bakurê Sûriyê bike? ما من شك بأنها بيغومان حرب وفر تخسر المعارضة معركة لكن إصرارها على الثورة اوپوزیسیون رجده لسر سرکفتنا شورشی واجهت الجيش الحر والمعارضة گروپ اوپوزیسیون ارتش آزاد روبروی وان ایریشه هاتن تريد أن تجربها في سوريا وبقتل المدنيين فيها بکشتنا سیویلان وميليشياتها الإرهابية رژیم و ملیشیات وین ارهابی و طائفی المدافعين عن
الشعب في هذه المنطقة، وبالتالي كانت دجي كسين جو برافانيت بر في نافچه وخلكن ودا دكن استمر 120 يوم، وبالتالي يعني لن تتغير بهتري صدو الموازين بيست كثيرا روجان لأن وخراغرتن البر خدا تعني نهاية الثورة، اويك ناي واتايا بداويبونا شورشي تفكر فيها المعارضة من أجل يعني حماية المنطقة جبو وحماية أهداف الثورة السورية. باراستنا نافچه و بجيكرنا ارمنجن شورشا باشه برز سوريا یاسر اگر هەیە کوشە لەوێ دەرێ دەرکەوە بتایبەت پشتی ئارمانجکردنا کاروانە تورکیە الدول لا تتحارب، يعني الدول تحرص على ولات شر ناكن ما بين روسيا وتركيا، ونحن نعول على نافبرا ولاتن جرانتور شر ناكن التخفيف من هجماتها ليه هول ددن هناك يفان ایریشان و شر و پفچونان کم بکن باشه برز یاسر تشتی کو رژیم و روسیا پیرا دبه بین پیکرنا ریکافتنا اسیتانا یا کو درباره دورن آستا کم کرنا آستا شره چما ترکیه بکار دیپلماسی رانا به داکو وان بین پیکرنان راوستینه تركيا تبذل جهود دبلوماسية رفيعة المستوى في هذا، وأمس التقى رئيس الائتلاف مع وزير الخارجية هفدیتن جی پیک هاتن به وزیر دروی روسیه جبو به مجاره هناك قمة ستعقد على مستوى الرؤساء و جوینک جی دمان نزیک ده هیا یان ولی سر آستا سروکان به تؤثر على روسيا لتلتزم باتفاق أستانا وتكف عن دعم النظام. ده جی و مجاره استانا جبو بجیکرنا استانا ورا گنگشکرن جبو اف ایریش ورن راوستاندن في هذه المنطقة، لكن عادة جبو پاراستنا سیویلان جی لوی نافچه لا تحترم اتفاق ولا تحترم معايير حقوق الإنسان. رژیم نه ریکفتنان ریزی لیده برز یاسر اگر هەیە کو رژیم و روسیا بەرێ خۆ بدن ناوەندا باژارێ ئەدلبێ یان ئارمانجا وان بتەنێ دەستە سەرکردنا ڕیاشامی و حەلەبەیە لا أعتقد بأنه يستطيع فعل ذلك، أن هذا أيضا از باور ناکم رژیم بکار به ویکی پیک بینه حريص على ترك حين حسم العملية السياسية واتفاق النهائي بهتر على الحد دخوازه بریا ویکی مجاره سیاسی یک آلی بکه بأن تسيطر مع النظام الأسود على كامل الأنظمة السورية، لأن هناك روسیا جی دخوازه بریا رژیم خاک سوریه همو باشه دەربارەی ماڵباتên دەربەدەر یان ku ji xan şêxûnê ji Idlibê derbeder dibin hûn wekû îtilafê we ji wan re çi kiriye we çi tedbîr standine التواصل يجري پیوندی المنظمات الدولية مع به رخصتن نافدولتی را هیش بو ویکی المساعدات الإنسانية. هن هناك جبو آلیکاری مروی ورن شاندن مع المنظمات المعنية بهذا الشأن. پیوندی به رخصتن پیوندیدار به مجاره را باشه هذه المنطقة وعدم ترك التزحيم کو لوی نافچه بمینن و سیویلان برندن پشتا سیویلان برندن الأخيرة في أيام العيد، في أيام عيد الأضحى 100,000 ده مواطن سوري هجروا من مناطق ده روژن ججنا قربانه ده بهتری 100,000 سیویلی لوی نافچه دربدر بو المجتمع الدولي مسؤول بشكل به كامل جواکا نافدولتی بر پرسه دبر ویکی ده دبر برز یاسر ez dixwazim pirsekê derbarê Efrînê ji te bikim em berê xwe bidin Efrînê yanî binpêkirin li wê derê berdewam in hûn wekû îtilafê û heta niha çima sînûrek nedaniye li wê derê ji bo binpêkirinan gelo rast desaletdariya we kontrola we li ser grûpên çekdar li Efrînê nemaye hûn wekû îtilaf هناك في عفرين محاكم، هناك لعفرینه دادگه هنه مستقل، هناك في عفرين قوات شرطة مدنية، هیزن پولیسین سیویل هنه وهناك في عفرين مجلس محلي لعفرینه انجمن خوجهی هنه وجميع هذه الجهات تعمل لتأمين اف همو آلی به هفره کار دکن جبو پیدا کرنا وإذا ما كان آرامية. هناك بسبب الفوضى وتغير الظروف بشكل مفاجئ
من استغل هذه هن کسنا به روشا آورتا و گوهرتنان استغلال دکن و بکارتینن عادلة لا توافق المعارضة ولا توافق السورية ولا يوافق أبناء المنطقة على هذا السلوك، وهذا السلوك لا يمثل اف بن پیکرن تین کرنجی نلگوری پرنسیپن شوراشنا نلگوری اپوزیسیوننا او دادگهن کوتن کرنجی گلک جاران نلگوری منا یاسر پرسا من داوی دربار نافچای آرام لی روژاوای کردستانه هون وکو اتلاف هون چاوا لوی دامزراندن وی نافچای تماشا دکن نرین آوا چیه؟ المنطقة الآمنة في شمال نافچه آرام لی باکور روجلات سوریه المحافظات الثلاثة المنطقة الشرقية من لهر سه پارزگهن روجلات سوریه لخوادگره هناك من أبنائها الملايين الذين نزحوا جه خلکن و نافچه به میلیونان هنه دربدر بونه گلک بن پیکرن در حق وان دهاتنه کرن جالیه پیاده به لهم وكذلك الامر بسبب يعني تواجد داعش في فتره جبر هبونا داعشی دمکی لوی نافچه دخوازن وگرن نافچه خوا ولور بجین و جه دکتاتوریت بداوی ورن وهؤلاء المهجرون الى كل العالم من اف کسین هاتنه دربدر کرن و کوچبر کرن جبو همو جیهانه دوی وگرن نافچه خوا في شمال شرق سوريا في شمال السوري جبر ويكي نافچه آرام ل باكور سوريا الباكور جاوای سوريا گرنگيه که جبو نافچه که آرام وری آوا کرن تیدا ورن پاراستن ومن ملاحقة عناصر النظام لهم وكذلك جه شوپاندنا چکدارن رژیم وین آلین دن و چکدارن پیداجی من كافة المكونات لهم وتقوم بإخفائهم بشكل قسري و جهمو پیکاتن وین نافچه پیدا وان دبه و بنچاری وان دادکه اجتماعیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه گلک سپاس جبو بشتر بوناته بله تماشاوان هجان هاجی لسر مجارا نافچای آرام از برای خوب بدم میوان خوا کل ورل سودی مرا آماده سیاست مدار شیار محمد دنباش برز شیار ترکیه درباره نافچای آرام دبیجه جگریسپی حتی سریکانیه اف هر دو هرم چما دست شان کرنه گرینگیا وان هرمان چیه لجم ترکیه بریگشی پیکاتیه وی دبره هانی دیشرو که ده هندی بیرامته اب دبره هانی بری جه کشایا بود اورتا هیزن کرده او هیزن عربا پر هیزن عربا لویری عربنی کوچر بون بله پشتی دسالاتا فرنسا لسر سوری انتدابا فرنسي 1920 او تل ابيض هات اباكرن وك نافچايكي وك باجالو كي بيچوك بيتري وان عربي کو کوچر بون خديجي لويده والويده كي بون خديمال والويده كي بون وطن داشوي دبرهاني پشتی هاتنا یقینا پاراستنا گل يعني چقدارين كرد هاتن ويره كي جينا راضي بنا وان هوزي عربا وقالك هوزي عربا جي بدجوان ساكنين وقالك جنگشد اورتا هردو لانگراجی تشهد بون عشيرة عربة أو عربي إيوه دبرهاني نفس أوي عشيرة هاني هناك جوان الويل داخل ديجي إيه تركي هبون لدبري وان دبري إيه السينوري قالك خلقي دبرات الأبيض وحتى سريك عني قالك جوان بشتي هاتنا چقداري داعش قالك جوان أليكاريا وان چقدارا كردجي چقدارين اكتنين بارسنا قال أجي قصده وبري واجي أليكاريا جبهة النصرة كرين دجيبان هيزانا وبري واجي مجبور بون كوجبر بون آلية تركي الويد الآلية التركي قالك جوان ها قالك مشقورة هنان ورقرتنا وآمادنا بس قو تركي درباسي في دبري بده دبن سيا تركاري درباسي في دبري ببن والويدا كي ديسا فقر سر المالي وتركي جي دبينا هاجر في هزاهاني بوار درباس به او منطقه هاني فريوان ايجو عرب تبليجو مش غير عربا قالك بيكاتي ديجيتي هاني وكا كردا كرتي بسلمان وإزيدي وكا تركمان وهجمارة بتشوكجي أرمناجي ليتكي دبينا أو هجمارة مزن آليكار جير جيزوتر دسلاتي لسروي دبراهاني بكيجي تبقى أبيض حتى سريكاني دا آلية دا جرينجياوي
خلق جلك يجرن دبرت هي الأبيض حتى سريك عني هجا أم لجوري جي ويلد نر السر خارطة سوري وكردستان سوري وروجافاي كردستاني دبجي كنا وندي بأورتا روجافاي كردستاني دي روجافاي وي حسكي وقامشلو روجهلاتي ويجي روجهلات يعني تخازا سيلوري روجافاي كردستان جافدو ببرة كردستان روج آباد هاجر هات والتركي درباسي في نفسها هاني بو كردستان روج آباد لسر عرضي دبد باش باشك جي لآلية روجهلاتي حسكي وقامشلو باجاركي بيرا والآلية روج آباي ويجي كوباني ومن بيج وحتى عفريني جرنجيا ويج بهانيتي وآدجي تركي بحساني كارد دسلاتي السربكي وتبقى خوش بو نافشاي دن ويج ويدك ود دسبيبك باش برز شيارين حتى نها هرم آرام نخويا نزل على كي تدا بشدار بن دامزراندن ميكانيزم وي چاوابه رولا كردان وي تدا چاوابه حتى نها نزل على وچاوا وي كده نخيا تشتكون هاغو ديار الجماعه تركي برياغو قلت دسكترا لسر عردي بينا كاركل قد روشا بروباغندا وميديا دسكتني كيبينا حتى هذا دسكتنا تركي لسر دبراء آرام أرتنية وديار جيل هرتنا الهبهاتنا وان وتركا لسر دبراء آرام أو أودا أوبراسيون هالبشتنية أقو تركي نكي يقول تركي بريارة ورا دامزراندن تمام اللي قال خالد هنا حتى هنا نديارن ولسر زماني وزيري براوانيا تركي جه أمريكانا دخوازه قال لك خال نزلالن أم دخوازن هو جمر زلال بكن أبيان نشان يدق لهفاتنا هردو آلياجي نحتا دوماهيكي وقال لك خال هنجي حتى انها أمريكانا اشتركار أري نكري وبيا هنا جي جنجشي يجي وحتى هاجي كثير نديار نل جمع ونل جم تركاجي وتركي بياج أمريكانا دخوازن حتى أنا هاجي لسر أو شريطي حدودي بشن مترا الحدود كن حتى أنا جنب سر 1 متر 5 كيلومتر 9 كيلومتر نياجي وقت أخوازات تركاك وقت أخوازات نجى أمريكانا 60 كيلومتر حتى أنا هاجي نديار رجع أمريكانا داي يا نداي تشتغل الجمل نخيا يعني ثاني تشتغل هاتي ديار كرين تركا وأمريكانا لسر الهبدو كرنا أو أودا أوبراسيونين هبش باش أو هرما آرام ياكو بريارة ورا دامزراندن ويدا برجوانديا كردان دبا يان كو وكو دبيجن هن آلي دبيجن وببا بلايا سري كردان وببا نافندك جبو بجي كرنا عربان وقهارتنا ديموغرافيا هرمي فرصة لسر دو آلياتي فرسردان بريقشي ما ترسيك كردا جوهرتنا ديموغرافي نهو كبنيجي بلكي لسرد سردما يكبونا دولتا سوري ومصر جمال عبد الناصر بلكي د خالين جوهرتنا ديموغرافي شكر يكل حسكي الباجاروكيت وينا ويكل سريك عنيه المناجير لسر سردما بعث ورجما دسبيكا انقلابا حافظ الاسد لويدجي لسر سرنسري سيونري سوري وتركي جا عندي واري حتى بشتي سريكاني يجي او زنار عربي هات افاكرن ترسك هي هنا او ملات كرد وي ترسا هاني داي لابكري قدورا ارام اغو ترد بيجن ديساكي او عربي جوجل تركي لويدا ماند وان بين فان دبراد وان بجيبكن هناك اگاهی گهاشت ما ام نزانن راز دروي ام نزانن بس دبيجن نزيكي حتى 1000 كس ايجو لتركي نها بيجيبونا آمادن پشتی دروسونا تركي في پشتی جو دبرا آرام شبه وان كسانا لسر سينوري تركي سوري وان بيجيبك باشا دفي بل اسخوازم بيهاني تكس بكم انجمانا اجتماعنا كردي نها دقوناغا كجلق جرندي وجيتي خستن وبخورتي لسر دبرا آرام بگشتي ولسر في مسألة جيب كرنا عربة مناطق السينوري انجمنا اجتماعي كردي جيتي خواستن پیوندی خوا دگل ترکا و امریکانا ده خورتر بکه و بیتر بکه و فراتر بکه و دا خوازه خوا وگو گنونره ملتکیه بخورتی لسر مازه دینه و لیدگر ریجین نکی یک جار دبی دو مایکا هنه ده ام دبیرن هنک تفگرک چه بویلی او تفگره هنه هنکی بدرنگی بویه و نوگو حتان هاتی خواستن لین ها تفگرک چه بویی تفگرک گلی کی باشو و مهوید بینه تفگره هنه بردوان به و هنکی اصلی خوشی بلندتر بکه بریادمه که كوميتا تايوانديان دربا لموسكو بو ايرو گهشتن امريكا هناك كسايتيك د اوبوزيسيون سوري د وك نائب جيجري سروكي ائتلاف او جيجو وزير خارجيه تركي ربو دبي اصلا هاني د گلك هناكي بيتر بردوان بن هناكي اصلا بيتر بلن بكن لو اب قونغا هاني قونغا گلك ديروكيه
چاوی ملتی کرد لوای و اگر انجمنان اجتماعی کردی خود بینم بر پرسیوی ملتی هنه جیت خواستن خواه شکل بر وی باشه برز هر پرسا من او بو کو کرد دوی چوب کن آجی انا کسی دوی چوب که دا کو مافین خواه دوی هرمی دا بچسبینه و بدست بخینه تا باشه برسف دا شوی هری باش جه هری میره روی بریا که هف بشه چونا هزم پیشمرگین روژه او هرم به دبن سرپرشتیا امریکا دا به شوی هری باش جبو هری ما آرام چیه لسر عبدالله هاتی خویانه کرن سوری بگشتی بونه خواجهیین آلیکی خواجهیه روسیا و هبالبندوی دسلات آلیکی ترکی و امریکا و هبالبندوی دسلات ام بیجن ام نبیجن سوری آنها پرچبونک نزل عليها چه بوی سوری برنگی خواه بزمانی خواه بکلتورا خواه رنگ دولتا بو رنگ بجی نظام که سیاسی رنگ جیر دی یعنی دفعه ما في همویت تدا پارستی به هر کسی تید بشدار به و ما في هر کسی تید به پاراستن دورا بونها گم دست پیدا که هجمارا هری مزن کردن خودیه و آخه کردن گره کرد جی لگوری هبونا خو لسلاتا و سروی دورا هنه هب سوری بگشتی گورا گو دورا فدرالی بایا دولت فدرالی بایا خاصتا منطقه کردی گلک سپاس بو سیاست مدار شیار محمد کوتو میوانی بو گلک سپاس بو بشتر بونتا ناوەندەکە تەندروستی لە باشوورەی گوندەواری حەسەکێ هاتە ئارمانجکردن و زیان بە تەنێ مادی بوون. Ji derên xwecihî ji nava gundewarê Hesekê ragihandin ku duh sêşemê aliyên nenas biriya çend bombeyên çandî ve nexweşxaneya El Selam li gundê Şêx Ehmed li gundewarê Bajarokê Mergede li gundewarê Hesekê kir armanc. Wekû heman jî deran dana xuya kirin ku di encama wê teqînê de ziyan bi tenê madî bûn. Bê ku tu ziyanên canî bikevin. سربار کردن کو تا نها تو علیکی انجام دانا وی تقینا تروریستی لخوا نگرتیه. شپیلا پیش روژا کرد لسوریه دربار هلمتن گردنا پیده جه سیاستمدار و چالاکوان رخصتن جواکا سویل را داخویانیک بلاف کرد و داخوازا سربسبردانا وان بلز و به مرج کرد. شپیلا پیشروژا کردی لسوریه درباره بنپیکرن و کریارن پیادین لدجی مافی مروان و یاساین نافدولتی لروژاوای کردستانی داخویانیک بلاف کرد. داخویانیا شپیلا پیشروژی دبیجا کو پیاده روژانه و آوای کی تند به بنپیکرنین خوین لدجی مافی مروان حلمت گرتن و رواندنا چالاکوانین سیویل سیاستمدارین کرد لروژاوای کردستانی بردوامه. هروها دبیجا کو پیاده نبتنی بنپیکرنان لروژاوای کردستانی پیکتینا. لیل همو دورین دبن کنترول خدا. و سربار دکه کوچکدارین پیدا جه دستپیکا کنترول کرنا رقای و چندین چالاکوانین سیاسی گرتنا. شپیلا پیشروژی دای خویا کرنجی که ددما داویه ده پیدا دست بگرتنا چالاکوان و اندامین رخصنا جواکا سویل رقا طبقای کریا. وان بارف جهکی ندیار ودبا. و سربار دکه کو پنج کس که رخصنا جواکا سویل ده کار دکن بناوی احمد الهلشوم، الياس حسن العبو، أنس حسن العبو، صلاح القاطع وخالد سعود قرتنا ود 16 فيمها تباغدا دكتور حسن فواز القصاب قدر خصنا كأمريكي دا كاردكا قرتن شپیلا پیشروژا کردی لسوریه تکزیه لسر چند خالان دکا یا یکی که هلمتن پیدا آشتی و آرامی ارماج دکا و نکوکیان نابر عرب و کردان دا دروز دکا خالا دوان هلمتن گرتنین بوی آوائی هلمتنا لدجی کار رخصنین سویل و خدمت گزارینا و کار وان لسر زمین قلز دکا د چارچوبات نبونا خدمت گزارین کو پیدا پیشکش دکا دخالا سیان دجی تکز دکا کو ارمان جوان هلمتان کنترول کرنا رخصنین جواکا سویلا وکا کو چاوال روژاوای کردستان بو
Di dawiya daxuyaniya xwe de şepêla pêşeroja Kurdî li Sûriyê hilmetên girtina çalakvanên civaka sivîl red dike û daxwaza serbestberdana tevaya girtiyên sivîl û çalakvanên civaka sivîl yên di girtîgehên peyada de ji Kurd û Ereban bi awayekî yekser û bêmerj dike. Belê temaşevan hêja ez ê careke din vegerim mijara Efrînê me mîvandariya xanim Sekîne Mihemed endama rexsana mafê mirovan kiriye dem baş. Xanim Sekîne em dixwazin tu ji me re behsa çîroka revandina 4 derbederên Efrînê ji aliyê PYD li kampên Şehbayê tu ji me re bikî. Sedem çi bûn? سپاس دکم از سربیز دلیل بیخیان بود. سلام فادر جوار هوار دم با چهار مرناج مخیم دم نکردن و که زیادی هوایی نوردم. اما چی مخیم دا اداره ذاتیه کرن برن و تسلیم نظام القوات الأمنية في النظام السوري كرن. أمن عسكري بدرجة برن أمن سياسي طبعا بخداني مرة قلتم إني تحت برسومن حاجزي نبل بكرية بس طبعا نكون بيست حوالي نبي ساعتك بيستي إني هابنور در نكت مخيمات شباب در نكتنا. شيء وردا ما يكتير. خانم سکینه sedem çi bûn ku ew 4 derbeder hatine revandin hatine girtin. سبب بري وانا بري بدما قشكي وان برن لي تجنيد كرن سلاح دون دست وبرن واجي فضاء وكرن يعني قلت قشكي خام دخازن تشي كان داو كمي داو حيصالي انا قد داو 4 سالي داو 5 سالي داو 6 سالي واقشكنا وزاركنا برن فضح كرن بيشي وسائل الاعلام تكره قشكي وان في لندن ووقت شو انت تشتكي انتقامية النظام يعني سببك يعني هشتن ومرنا اختطاف ابن يعني تسليم النظام السوري. باشه نها روشا گرتیان او 4 دربدرین هاتنه رواندن و گرتن نها روشا وان چاوایه چه آگاهی و زانیاری و معلومات لجمع هنه لکیجان فرعینه. بخدي معلوماتي ايه دونا الملات يعني دونا خداني وانا دي شي مخيم دا قلتنا لأمن عسكرينا وناجي حاول عندي امن سياسي خيري فات شهور ناكرنا بخدانا را وخداجي برتش نازانا نويرن هوالدن باعتبار دي شي ود مخيم دانا يعني حياتي وناجي وقشكي وزوري وناجي بن خطريه دانا فتشهر مره هوال ندون خيري فات بس يعني دشن موثوقا هافنا دي شي مخيم دا باش ورنا قولنا يعني روشا تندرسي روشا صحي ونظانا تشب سري وان هاتيه تبي كو دمهن هاتنا رواندن. باشه خانم سکینه در راپورت ودا بحثا لشکر کرنا جوانان تجنید الاجباری دناوا کامپین شهبای ده تی کرن او تجنید جبو چیه؟ جبو کیجان شرینه؟ جبو شري لإدارة ذاتية لكل شريخ وهاي وزار كتب بش للوراء يعني مكتب ذاكرنا مكتب مخيمات الشهبة ذاكرنا قد شكوا دبن تزاروا يعملي خدا وبينسالي دا 4 سالي ديو دبن مكتبه يعني دبي أمكان مكتبه ذاكر خواندن يعني بخوا تشن عقائدي بر قد شكوا دا علمينا قد شك دارنا خشيمن يعني قام دبن شهر جامونا بخوا خداني وانا نروزينا بس نبغى شهر قد شكنانا ومرنانا فرقة شكل مخيم هنا نويرن بمن قد كما برني يعني بندغتي دونش بترسدو يعني فهدف طبعا بنهار اني اشتا لرقي لجنم دنن بإدارة ذاتية روح وركن باش وبحثا چاندنا ماينا جيكريا چاندنا الغامان سدم چیه کو در دورا کامپان پیاده وان لغمان بچینه سبب نظام ملتی دی چی مخيم دومانا بمين در نكر بترسم بدوغي هارن مثلا حلب ملتني هان ماليخا الحلب ملتنا هان ماليخا عفرين يعني دخوازن هارن ماليخا ملكيخا تشتي خلورة يعني البر تشتنا مخيم تشتنا فدوغي در كامج مخيم نبرا كيمونا الغام كان برب حالات شابين در كاتن في وانا والغام فلان تقيون وخلق مر يعني بر نكو حالات نكو حالات اسعافي دي شي مخيم ده هنا نخوش يعني نخوش هنا يكبب الحلب علاج ودرمين بدنا دبين هاويه خل جمع بينا وهرن باراج جد خازن هرن
حلب علاج البكر وبفتلن تاكلوا هاري المخيم. يعني خانم سكينه خلكي الويك لوان كامبان دخوازن فقرن عفريني يانجي بري خو بدن حلبه. بله ليه دخازن خاطر كوجن يعني دخازن هرن مولخة نف ليه حياتك لا ما حياتي مخيم حياتي يعني قش دخازن هرن بفتل نا عفرينة هنكن هنا مولخة العفرينة أنا هنكن مولخة الحلب يعني رايك من خرفة نوكن خالكي رب الهرن مولخة كده دخازن بلا هرن ورو إيه دخازن هرا حلب بلا هرن ملات كيف ده هنكرن بده دخازن هرا بس نوره دبي خوفا كل ورو وكي بن داغتلون يعني كاس نول دبي خوفاكي وبدا امكي هرم فرض نوكا هن كان جي نوكا حاليا حالك بردي برها يعني دبين امكي لاقشكي خببن درخين دربي مخيم براد خوازن براد تبتنانا ملات الاول براد شتكن يعني براد خوازن ضح حالات نجي اسعافي نجرك بيجي تختاروا يعني فما دخل حلبانه او العفرين بما تختار اكيد هابن ام على جاكرونه براج ندخلت يعني بري كيف خاصني تختاروا دونو باشا خانم سكينه برصا من يا ضويه او درباري روشه تندرستي روشه صحي وروشه بيجن بيشكش كرنا خدمات گزاريان خدمات تشاوا لور بگشتي تشاوا يا روش نافاندين تندرستي هنا قالوا تنانا والله الور خدمات تناني يعني ودو اخترنيت تختار ودي خبراتي خو هنا درمان ده تناي ودو تشتي دخازن اي كي بي هرن حل لور هبنا اكيد نادو خاصم بدركه انا جاي هرن عفرين او هرن حلب لاني علاج مو متوفر وتختار اطباء هبنا وبقاسي مسؤوليه بنا اكيد درنا دكاتره خلاص قابو قدر اكيد شرب برا هرم بيدمي واسكي هويه خلشو قبل هرم عفرين او هرم حلب وبفتم تاكلوا ورم يعني اكيد لان وضع وسيء بر نارنجو نخوشم زورو قالك سباز بو خانم سكينه محمد انظاما رخصنا ما في مروفان لعفريني قالك سباز بو باش دربوناته بله تماشاوان هجا به وی او هم گشتن داویا بولتانا خوا یا ایرو ل دوباره سنوچا می به بیرا بینن شاندک جو کمیتا نویزگاه پیوندین درو یا انجمن اجتماعی یا کردی ل سوریه برای خوا دده امریکای داکو به وزارت درو را بجوه رخصنا مافی مروفان لعفرین دبیجه پیاده چارج در بدرین عفرین را دستی رژیم اسد کریه لگندوار باجار حسک ناوندک تندرستی هات ارمانج کرن و زیان به تنین مادی بون شرو پفچون و ارمانج کرنا گندوار ادلب جالی رژیم اسد و روسیه و بردوامن هر شاد و بختور بن بمینند خیر و خوشیه ده